Oras matutu jolo di titik nasanggara sa mabek buru-buruan jolo sinukung marga asa binoto matutu partuturan kami Konari gabe mau lihat mah di suku-sukunya para sidulik para sidulik sama nirok pemilu itu idolahan nami asa titip sanggara baik buru-buruan sinukung marga nahamu asa binoto partuturan raja ni para siduli raja sikopik anggo marga mungahu potoham siyang gora-gora sanak kini alai hame papotohoron nami ma iya hami marga 5 juta siap tanolo bacai puparan yo pulang na saupu tuan matak kasinadong di lubacai tersongoni bawa nami boleh ada man rohami marga si obing somon di hari nauli hari nadengkas sadarion ima napasahat sulak-sulak nabok ima hela nami dohok boru nami mulai ada madi tuhata mulai ada madi hita saluhuna nunga hujalo kami wetutu kahang sowan sulak-sulak ni pahuputai nunga sagak kami tutu di Sibanganon na binasahan ni raja ni pamurun nami pamurwata laos dison tutu pasaton nami ma songon na binasahan na siday ima sulak-sulak nagok sulak-sulak pahopu hahang sodung manarita badamu taruimu di mapapagdom gabe para mengasalah siduli kami tutu majalo sulak-sulak pahopu na binasahan ni Borutai setiap meniat tutu nanay si pasaton nami on tuhamuna raja niya nami asirohan ni amat tadibata say niliot tuhat tadi kita pasu-pasu marhidehon ulaw ta sa darion napasahat sulak-sulak pahopu ima hela nami dohot boru nami tukso somonipe ngaboy terpasahat kami songon sinamot manang sulak-sulak pahopu tuhamuna dahang nami saya sakon hata si tua-tua dohor nami si titik main si gopa golang-golang pangarahuna oh tikso sadia be hahang ngaboy terpasahat kami las marwani badamu las marwani totim siang nasugutan mamukkaw launo di namanggarar ada nagok pemuruat tuhamu apara siduli nami marga sikopik ima marhite-hitehon sulak-sulak pahop mardara do di bagasan dame doho las nuroh satrabi molotuk perutab bay sawatik katawa turaja nalia nalulu molotuk punak kanik songoni terlumobi di hamu raja sikopik tarimot tupanad daw ni makorhon na uli makorhon na rin gamay tarlumobi tu berekod doho burukon tujuan niaryo nabaron ditiki majalo pasu-pasu pardong asari peonon berekong doho burukon yang khusus hodok asetur sikop pedigaran ada nagok tuhamu dia berkaitan tuhamu marga sikopti alaran kar kanitiki doh sibayanon dakar bayan nasida manggarat adu na tuhamu na apara sidulit tu marga sikopti dung berdalap parserepion nasida 3 tahun las marohata di palumehot debatado di nasida sa dadadak boru ima si airen dak si aurel si airen ang giyak magorok si payateheto ni si pajujur utul-utulan naryo apara siduli irok na tua-tua pol tak bulat tangguli teruli kamu di las nyoroka dohot tamnya para siduli maule madudu ni burung tau ang giyak mau makorhot tumarapak ko marhiti honom mak
di pasahati moto kodo lekon nakit titinna laos aku ibe kamu doh tokku mah ima titim marakuk nakku jalo kami alani di pasu-pasu Tuhan buat sisaratan yang mahita tumudohon anak tumudoh buru mapahok putas ya iret tujuannya horas mahamo para sigori nami radia margasi umpina pasahatot titim marakuk horas manakan margasi majuta naju malosa so di manang diho itu doh diholay dang luja aik bayu diho bisa kami ditulip itu hatta do ari nauri bulan na degamong di bagasa sadaryo nung martu bertolong apa bagana loma di berekon do di buruku siana so di hari sadaryo mahu hape mangkarat alat dagok sulak-sulak pahoppo tulah ulam margasi hopi aw pena sariling non sahit na balgaro dia wo alana siang nama muka berkeluarga berekon do borukot siana so hubay huti hudo do hubay huti hud talahon di padalanan ni Parsaripyo alanilas maroha mengaboy targararho ada naguktu hula-hula margasihop sa bebe di matama di homar hiti patsalongan na lomak terlububi nga jab ni ungol ilewat di mata di hohay pasok pahuti-huti sudah paparamong gudang dupin anak sigararom mo ada tuak kaburu ni halak anak si tepon ni berekku lo tabulian nak kaberek kiate naksoni manang di hoberer orlies kejulo do hoburu anas dari mahurura ingot talujud niya mong ngapay huti-huto yohot bere ingot kamu tak perlu hututut sa kamu na hututut sa kamu dengan Parsaripyo yun ang balga di bagasan Tuhan ukot sa'y babaho bere galinggap betulang pamatang ni buruk puji Tuhan bagi Tuhan tiada yang mustahil alam ini dihoburu buru ni raja mahoburu si hopin laborat sa tabo-tabo tutano na ronggo alay anggo dijulukku dijulo nami hula-hula buru si bajuta ma naksong ni dihobere roles rapak karejo doha muna dua udan tantangan songon na ilokon itulak siang awal suatu terkiuroh apalagi di dalam ulam mon udah ngaka godaan suatu bere bau kusyari nama bere akasen dan nanti kosim dapat sama tarotu ho unang gula nasosi ulang ake bereda lo dihoboru naksongoni di bau kusyari media sehat mai tujuan ya ronak salik naik huruf mamuk kasadaryo surya pada datonon anas saut do buru pangiduan sawatik peda ngarung dijual no simatuaw inggama Parsaripyo muna dua ke dabereda salik naik huruf ingot kalau jonnya mengmon tayo tuta muna dua saya nama ke Parsaripyo kamu dan satu nama gara ada tamu tu hula-hula margasi kasong lima para sidori inok na dua-dua mamuka sadarion nauk si sadaburu mahita kape tari o ya kau laon ya kau baru tahu ya hoi jolo au madipuri ya au di jolo ho madipuri si sadaburu mahita marhita o baru tahu asa doh nama sedok kondisi dua-dua sahat solu sahat matubutian nunga hujalo kami sinabot na bulu si masuk na gudang na pinasaan ni pamurot taman katupit-tapatitan sahat may anak kota jumalo panggabian nang jumalo para horasan so ni masa ni
Asa masih jalan ju Hamido ada apa? Ada. Jangan mana upar tuh sih. Kami radio Panasatro. Pasahat to mata di mata perdigan masa na mangalian ari partikian na rin ganon dihita na marbulaboro di leku dohot ibotokku mulai ma hatop di patupaho ada tuhami hula-hula asa patupak kita anggo daun do udah sedari on dapat cupang beda apalagi aku di sater lo aku bodoh itu sudah kada na 2 minggu dah keswa nak keswa dulu sampai nanti hari satu 3 dulu ko biao alay mo natin ma dilekuro di botok kuat marhite udah sedari on takas mahida mistadda takat sita pajupang masdadan takas mahita ng tordita masih gombokan sadama hita ledo tidokku laho tumangyakon non helakon orukon parumaimon loho pauputa si Airen ilo lagi si Aurel kebetulan sepuluh aku si Aurel berarti gornaring gadui alanido leku dohot ibotokku Tangyang nami mata de bata 7 lano di pudian udah tahun mas-masu di bata di leho kencang nyur di hamil 2 leku do tibotokku termobi di pasahat bisuk tu hamil 2 laho tumangnya ko salhut apa paramu asa sada hita si puji de bata di bagasa Tuhan Yesus Kristus tokku Allah di soto hani ulah-ulah misuhopik sa luhut na si matuan ni anak mon bapak ni boruko parumay mon mula arong nasoroyso may mga alani at kasitwasyon sa Jakarta sa Manado ulos na no kumasahap pisudi sahat o baritay dala sudero martangyang paparang na puserpi si matuan ni anak mon helakon manangyakon ulaw non asa dinggan takas duhu bigi si paingot ni para si Doli tulang ni helako si majuta masih konggo madutot dinamin api opehan padupa alanido tangyang namin mata mata daripada arong hatani na tua-tua
Ador hati di matu kutu ni lobo, ador haluka to kutu ni horbo. Pengen sahur matu mahole do ti botoku. Bayi ngirim bahoku. Saha matu nomor ini. Saha matu nomor tapi dua sih boto. Ela ko tu duluan nyare. Kalau pasahat kami pion. Dalam nami mamartang itu di mata. Kalau lulus do pasahat kami tu. Dalam nami martangnya tu di mata. Diulosi di mata matu tim lain do itu. Diulosi ng pamatamu, diulosi masude po paramu, diulosi di bata. Alam ni, para musik nabi itulah nih, pasal ulos pasamo mahal. Dalam nami martangnya tu di bata, asa di pasuk-pasuk di bata. Lek kudo hoti botoku, laho mar nugu-nugu, tumanya ko salhun na paparana. Baik musik lagu huriye baik, go nas ni roha do di gulko. Baruku, ano tu pahopo sa tarawih do alas ko pahopo do nunggu khusus tu pahopo nulos. Dari kamu so, atau no? Mulai tema di debata. Dia lusi debata do tang ni halak naolo pasal tunguluna tu debata. Di perjalanan rumah tangga muna pasti godang do hamaolon alaina pasti umuran do pasu-pasu calo hamusat di bata maul do pasada ho pikiran di dua halak apalagi na berbeda sada inaina sada amama berbeda alai adondo sada dalan di hita halak Kristen lausido memehonok ko dohong dua borok ko dohong tehlaku soto karong hamu namartahat di diri mula sa diri pangasahong majahoba di ngulung una pikiranmu pangasahon. Mau pikiranmu udah pasahon kamu, berarti lo mau nirohamu mana neng jupang di tonga-tonga ni keluarga. Alam melarang perbedaan. Mau lamar hafal satu kamu tu Jehovah di pasal tamu tu Jehovah do na pasal dahom perbedaan ni. Ido dengan nama rumah tangga. Mulai sunari hela. Naking di dokon tulang udah para kusidul. Kamu ada dua pegawai lo. Para jolo dah kamu pegawai. Ikataroh roham na dua kali itu. Pesakku dupa-jupak tu rohamu. Buan apa tu buan nomu tutongan di bagas, itonga-tongan di keluarga. Unang loja hamu martang yang tu di bata. Buan apa tu buan nomu tutonga-tongan di rumah tangga. Asal buru-buru magoda mo sehat o pahapo. So tungarong akan asing lau sido di kodahon. Tulang muna para siduri na kani. Ido si korhu na pegawi. Alaholan na patut hubuan do hulag gadi do sahat si batu hulia. Satu sunari. Lain maraga pasu-pasu di pasahat di bata. Ido dohonok ko tuham na dua. Amal itu kamu pasu-pasu di bata ang usaha ito. Amal itu kamu. Halak mga lusa na may pegaw negeri susah. Kamu dua ni ido di bata pegaw negeri. Ulala. Odo si hamal itu muna na perjulo. Na padua ho.
ahana keluar sa sipangatong tangyang dito di bata. Di bege di bata do manangahan na tahataho dito nga tongan ngulukta. Ala ni hupay ngotok kamu da dua ila ko do korko. Hatahon na ringga. Sia si papangamon. Ay sahat dito do pan di bata. Tangyang do sude hatai. Yakan na porsea ala sahat do hata naghaluar sa pamangani do pan di bata. Ala ni do pasumal-sumal hamu lahumar mudu-mudu bahopon. Nalinggan hatahok kamu dito nga tongan ni rumah tanggamu. Asaro kapas-pason. Udah hela, awasin ko madokata. Nagulus-bulus ino yaw. Tumagot sa nari ang madokata. Ilili ko itong siya sa padupa. Isyater ro ating dyan. Alam ima si Dokonok. Dahil ako, tadaho na takas ka. Ino, ululu do ko kato. Alam ni horok ko ni. Ubawo to ang usunari to kulon like ko. Ululu do kato na sa uya padupa. At iba pa pag ilalas tumatubog kami na dua. Ino. Ay ginahurok ko mula natin masasadari o. Uy, kita masasadari gas. Jadi ala na mudar budo hela. Boboruban na sumani hatakwat eh. Tangyang akan natua-tua ma. Tangyang in natorbo. Sahap matu debata. Iburu-buru gau udah mapahupon natin. Ipas-pasufat debata maparomatong kamu. Ala ni dohon ako ma. Pinati ko kudur matutopi ni tapian. Jadi hela ko daw boro kumangalaka isi mahamudahot persaulian. Mes dapat ada perlingkuman si boro. Amalat pa debataro si lohot tua. Oras marumah tangga muna di paroro. Sahat solu sahap atu batean. Upasa tami ulos helaon. Sahap apang dota. Lirik pahang mangulu. Jumalo panggabian nang parhorasan. Para musit kami. Asal pasa tama ulos helaon tangan nanti pertanyaan tomat. Jadi ada sobat satu di motor ni laku dok boruku ada di lewata hidup rasa di molu pesang ini di tangan siapa pun di hawa juga jangan umum di tangan hati yang bohong terbiuk kalau rau di pasah itu karena Airen baru bacakan meneruskan Birkodin baca umurmu sehat jadi orang baik ya. Ya pung. Iya, oke.
Opung pendeta bilang. Yang baru, pendeta. Baiklah. Opung lah. Ya. Oke. Nasa balik. Itu junang aja. Ulos. Sama harus kita. Kakak hari lagi. Cicini. Makasih Opung bilang. Sehat. Pintar. Dohot ibu tofu. Mengasahat ke adat nanggup di bagasan sedayong dos lagi pahofu mahu jalo hami udah kopi. Alani tayang nami matu di batang. Birma poki bahul pacalongan. Birma to dinilai ko ti potoku. Lucu-lucu manang akapanamutan. Dohot hoboru. Marhite ulah sedayong pitan di hula-hulam. Mas di bata di rumah tangga mula. Alani tayang nami mah. Asa birma poki bahul pacalongan. Birma to dim ale laku doho boruku. Lucu-lucu manang akapanamutan. Maju Bahwa nami si Siap telepon. Orang. Kami di son atas batuang. Walu kami sebatuang. Nama Hamarangi. Tapi saya nak borongkan roh saya Jakarta. Alai sudei ititip boros na to kami. Kasi manado pe ititip po. Ibo tope bapak si Rahel ititip po. Ate, do si John. Lengkap ko sa sudei. Pardulok sangkol pihak kaparibamo. Misal hopper manado Margareta. Marhite ulaw non di somahami akas batua. Hula-hula. Suli lo makalasong. Suli marlasiroha. Suli lo martanya. Kalau semuanya pihak kaulus na di bahasa akas batua helado toboro. Unang ulini lusok dari kamu. Alay bereng ulini si batua mo sudero mga dopi ulaw no. Takas dari botoho. Masogod ko berangkat na tumida. Hula-hula na po apala si batuanya kang na. Lima. Ko berangkat doa usugod. Hari Senin ulaw sari batua. Alanido tangyang nami mesyang natutuwa muna. Doa tak kapariba po suli. Nasubuhi ron wine. Ang giyak di perdalanan di rumah tanggamu di pas-pasu di bata kamu bilaku dong baru kuat itu. Amin. Songoni matang yang nami. Titi na leher, okar tu lomon dari Tuhan tangang nami. Tumuduhon anak, tumuduhon boru mau paupo nami si Aireno. Alanido marbisu kamu manugu-nugu ba. Unak salah manugu-nugu sejak dia. Eludado na tua-tua gudu magurang lahu memudai, unak tasalahon ono kaya, mulai songari pasatamu iba na tuwa. Alanido, malahu pasatambe urusan nakana si matua mulan na tutua mulan, las maroha muna te, ira marasa kita te. Ala ini dohono nami asa pinatiko kudu rumah tutup kita biar, tu dia hamu helaku doh baru ko mangalaka. Sudah kami natorasmu hula-hula martanya. Saya di pasahat di batama di hawat kapas. Maju terus nami. Basta ba tua maperligo man si Borok. Amat dari batasi lo tua. Hot mahamu di paro. Sahat sulu. Sahat matubat ya. Pasatami ulosod dari nai martanya tua di bata. Sahat mahamu liling mangulu. Jumalo panggabia. Jumalo nang prahorasa. Toto mahamu tiramo di Tuhan. Alani pasaton nami maulosod. Parjul manusia dabang ate. Terus pasahat manasya. Anak tadi hotak kang si nomor 2. Ipabuwian nula tuhila nami. Nakirang-kirang iba.
rohela dot hoberu roro hami hula-hulam naro siya sikabo-tabo naro siya pumuan tuang guru sinopa boru dohot bere na adong di siborong-borong dohot dumatubu na adong siya sikabo-tabo terlumobi ma dongat tubu hula-hulam na adong di onap perumbuan boru dohot bere ima na patadahon las neroha di ari na basahator sulak-sulak nago hamuna tuhami raja ni hula-hula muna mau lihat mati tuti Jehovah mau lihat mati kita ope na naik si pasator nabi tuhamuna boru hewan nabi karong do siya pumuani ima urus si gajah rapu na naik si pasator nabi sada mai suak somoni si tatute oh iso kepung oh itu kepung buat urus nagajak si torok rapu dohot si tatuteng nakapatupai siap kita satu kita jadi asih maruhani amat ka nomor 2 di wata di hoku lap tu sehat nama ho pek sorma 2 ho tabalas roham sengiat net tutu dia kapoparami mangihut tuari naneng roh asa martoba-toba dia kalas neroham dan pundak songon hata si 2 ada nami adur harupan nata koyot di hoku adur ini pada butuh horpo peng maho sari madua pada butuh horpo pada butuh hoku satu nomor ini satu nomor masa satu brek besar marga Panjaitan Sonro kami nanaik pasahato si dua di tangan nabi ima songon marhideon urus nagajak si torok rapu asang giat ini tulu gajang berita gabi gajang berita horas di hamuna saluhutna terlumomi madudung di hela nami dot buru nami say si hutot tuhaka mahamuna tu ari nanaik ro songon hatani tuhaka nama dokot anggo audo dongan saripekku ikut Jehovah do upion Amin, haleluya. jadi oke buru satu lupa kok lawan dok mulia itu tuh hak tada buruda asal betul yang kapasupasura tuk ari nanengro jadi untuk sorong peharoron nami isude hula-hulam do paribag tarlumu bima hula-hulam na ado yung narungko las marohan ibadamu las marohan itordi sengiak manyatutu perbaru-baru benabulok ko para makso baluno pertataring soramit ko asa dapat to yang kapasupasuna Martino Donana Martino Donggoro yon pahok-pahok songon atas itu kami kita ngarunuris mendatuku na sumorok pinurok batua anak pedi hamuriris guru petorok kamu may sahat pakat hotang sior-siornya turi tusi baru kumangalak ka doon teraku saya tusi marabotan parsawiyat upe baru kupadulu hari masa saat disuruh masa tubak teyan kubasa kami non ulut senegajak si torok rapu saya saat mamuku tukang gabian saat tukang korasor sudah akan mau kaulongin yon helak kodo burko tak pernah mengaliat kita langsung marah jadi sok-sok ini dari aku dapat denami panjang mana upar tuh sih Goyang-goyang, tapi
Sebagai kata kita kasih
pangalapok inauli dito eh. Pagkukuri na uli magtulan na rin. Isok kami dong pasakan ulos na marapo. Angge na tutulan na rin dito ko sa batas tibunya anak ko sa komigoro. Dongan na may sakto sa matua. So di mato titok ko tiga campur mo ito. Saat pa iring-iring ko po sa na bari ni Barnona tenay dah. Jadi sama dengan dia berdua. Sok kami pulang muna. Laos dengan rumah rohani sabara datang. Alani tanya kami ke Tuhan. Nabi ma pangalon kami nggak sada hamu dan sada mahamu tujuan Mario. Ya di perkara job yang di pas-pas Tuhan mahamu na. Orang lope manang naksada tempat kamu. Masih kami anggap kamu. Kalau Tuhan merong kamu sukarong-borong merong dibagi. Jadi masih kami anggap kamu hidup lapatan na keluarga. Sada rohan. Dan kui saya datang martopak. Kalau martopak tidak kuat dong. Jadi nang di pasar kuat kamu anak dokter. Jadi kamu main turut lo menyerohat pak. Mangi lo kami turut pada debat apa dari dikio. Berarti ni rona, berarti ni dokter main lo kamu main satu nasar matua. Alani disok kami dong bulan-bulan muna. Dohot akka sinutu muna sa lukna. Andi mari sa putuat tadi nang manggarar silap-silap pohok di hamuna. Saat mapanggabias sama parhorasan di hamuna na dua. Sauni nang dipapunami. Andi mari sa putuat di ampas-pas tartikan ro. Jadi dia pihamu di batama nama dahamu ariat doporongin. Sauni matam yang kami dan kami para datang nang hula-hula muna sa lukna babutima. Betul ya sadari. Baik kamu mah musik na hopa tuti. Kalau untuk Niki. Kalau lepo-lepo oleh babe mah.
bata pergebasai alana akan naulin nadikan nadi rohani naburku amburku di batu bari batalo. Jadi semua paramahmu ibodoni parumenmu tumadok martilogero tu bernama Kuaso debata amata alana perlenami namu dari kepesahat dohot ibotom si Johannes. Jadi harun nabi yang sebetulnya alani holong loh. Somong nabi di amang nami sebejutak kani. Kaihut-ihut perjalanan ini pertemanan ini lek kudo ibotok. Habi betong do somoni di mana lo? Alai. Olasar do hakakku ibotok kon. Luhut ku edam ino. Dumpa masuk-masuk di kota masalku. Unang hea adong hata sirang. Allah hita halak kristedo. Ido holokon. Jalanak pola hucampuri halak lekonna humurang mana ibu tokku. Alelas dorakku. Di perumah tanggao tingkat dulu di bulanai di awalnya si adong goncangan asa masih dadar karakter nabi unang dunggajak perlepas ripeon HP dungar makedak dana tubuh kepada sedang usai sekap karange karakter tabiat kue gabe lambagas. Jadi itu neburu mulai hari ini nemburku Allah itu merpengiluan azari anjimon paromemon asa gue dihutukku maka horongi keluarga marga pejitan azari bana berulah tumpe sumoni hutukku kas kepala memang mukira ada urusan kuleni di budang marama kalian do piwa nang ngamuting damang tahun 2000 gitu. Jadi alani olong nami do betul nami on dohot tahun yang maduk langsung mewah di ada ulon dari kanon kami be mertangian do tu di bata asalam hibas dak burukku do amurku kencang bermona paror akalekku do tak kaget so ini mana berulah tu lekku do ibotokku masih rakul orang di sedario ade baru kita mengkatai sekali pas waktu kolam iki buruk tuhamu ngolo tung seket tuhamu ala hula-hulamu na'am buai do botomu nasian parteri duata senior muda ngolo sekator yang bergol Islam arang asmoni api na burutong dosa segeri juruhan di mana itu jadi nggak tuh bulan datang lain itu akan nasihat nom sah Tuhan. Somon nabi ini amang si nomor 5 si motomon. Nanti kusnema. Bahasa yang kita mengulu 3 juta. Asa sehat kita namang akto. Sehat akta geleng, akta geret lu. Itu. Sekarang kita secukup. Allah nawalo kerjaron. Ape nomor 25 tahun nama. Dia tadi kita ngarung alai kurang bro. Jadi kita satu diuti aturan. Itu alai udah kurang berasa lo nomor gaji. Kalau kami tidak mau, tapi tidak alai pun rasa cukup kita. Jadi kita dalam keluarga dan gereja masyarakatan dan udah nadin ganti
Buharo kita marmahan akan narapidana organizasi bagas ikut sian ribet dari berjulung. Itu asal kita patut ini bagasi. Contoh itu dulu mata tabelo. Dan kita di luar istilahnya melayani mana mengajari, tapi kita dan terlaksana. Bagi kita ulama buat kita. Itu apa itu? Guru patuh lekor dulu udah murah. Ada itu kan? Udah mulai Kristus ulang. Jadi uharuh laya sama kahorong itu kon, tok somoni ho tu lekon, somoni ha udah tu berekku. Sumi nai ada mutar surah. Ikor berparbut dari mana? Mengutip tu partai yang sudah sebutan. Nabi bilang berbeda. Nomor bagas di kana. Isodo kucing nomor rumah tangga, nomor keluarga. Ada nama asa di sini. Alai sai lo. Isi pasehon Yesus. Labatanna banyak kamu Yesus Kristus di bagas rumah tanggamu nak. Asa lo sudah akana kurang dengan aku harus bolis siap pasar ini mana. Semua ini macam hata. Saya nak ibu bawa nak. Mau lihat ya. Sama gitu. Masih orang dia kayak ini. Iya tuh, ada sebuah tamunan. Ada sih kamera. Apalagi jam atau berdoa pun, orang mementingkan ibu masing-masing dah. Anak kan, mereka nunggu jadi rumah tangga muda. Jadi kalau kue, orang sering meninggikan ego dah. Ikon tornado ngaruh dia ikon aja itu dek berdiri aja. Oh jadi apa yang orang kesuatu bisa tahu dek? Untuk mana itu? Ini surat nih. Ini kok. Kalau kasih biroban bang, kalau kamu nanti orang penyanyi, jelas saya dapat bisa ini di teater. Kemudian ada hasil turun. Orang nu borak tangan dia. Apa itu? Dia ram. Tangan nih juga kamu. Terima no. Dok 5.000 to. Jadi cuna.